ikirwa kibaho inka cyangwa iyo bita swimming cow. Ni ikirwa bita Amafundugu, ni uturwa nka dutatu ariko nyine twegeranye, ariko utwo twose tubaho inka. Naho haba swimming cow ku bantu bifuza kureba inka zoga, kubona inka ziri koga mu kivo zigenda nta muntu uzifasha, arizo ziri kubyikoresha. Ubona ari ibintu bitangaje. Ikiyaga cya Kivu ni kimwe mu biyaga binini kandi bifite akamaro gakomeye muri Afurika y'Iburasirazuba. Kiri ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Gifite ubuso bwa kilometero zirenga 2700. Kikaba gifite umutungo kamere ukungahaye cyane. Kirimo amafi, gaze metani, amabuye y'agaciro na colta ndetse na cobalt n'ibindi. Ikiyaga cya Kivu giherereye mu karere k'ibirunga bya Virunga, akarere kazwiho ibirunga by'umuriro ndetse yewe n'inkomoko y'imigezi itandukanye. Ikiyaga cyavutse mu buryo bw'isi geographique mu gihe cy'amamiliyoni y'imyaka ishize, kubera imiterere y'isi ikora ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu mateka y'abaturage, akarere ka Kivu kahurirwamo n'amoko atandukanye n'imitwe y'abaturage baturuka mu Rwanda na RDC. Abenshi bakaba barabayeho mu buhinzi, ubworozi n'ubucuruzi bw'ibikomoka mu mazi y'ikiyaga. Mu kinyejana cya 19 n'icya 20 iki kiyaga cyatangiye kugerwaho cyane n'abakoloni b'Ababiligi n'Abafaransa. Bageragezaga rero kugikoresha mu bucuruzi, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iki kiyaga cyabaye ikibanza cy'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro nka colta, cobalt na tungsten, byifashishwaga cyane muri tekinoloji n'inganda zigezweho. Mu myaka yashize, akarere k'ikiyaga cya Kivu gahangayikishijwe cyane n'imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro, ahanini hashingiye ku makimbirane y'amoko n'ubutaka. Ibi byagize ingaruka mbi ku iterambere ry'ubukungu, ibikorwa by'ubucuruzi, ubuhinzi n'ubucukuzi bigira igihombo gikomeye. Umutekano muke watumye ishoramari rigaragara cyangwa se rikagabanyuka, ndetse yewe n'abashoramari b'ibihugu bakaba batagifite icyizere cyo kwashora imari. Nubwo hari ibibazo byinshi, RDC n'u Rwanda byagaragaje ubushake bwo gukorana ku bijyanye no gucunga umutungo w'ikiyaga cya Kivu. Hari ibiganiro byagiye biba bigamije gushyiraho amategeko arengera umutungo, kugabanya amakimbirane no guteza imbere ishoramari. Imishinga yo gukoresha gaze metani y'ikiyaga cya Kivu ni imwe mu mishinga ifite intego yo kuzamura amashanyarazi mu bihugu byombi, by'umwihariko u Rwanda rufite ikibazo gikomeye cy'ingufu na RDC. Umutekano muke ni ikibazo kigaragara nk'ikimbogamizi. Mu bibazo byinshi bikigaragara nk'imbogamizi harimo umutekano muke, imitwe yitwaje intwaro n'amakimbirane hagati y'amoko byakomereye akarere, bigatuma ibikorwa by'ubukungu bidindira. Ikindi ni imiyoborere n'ubuyobozi, aho ruswa, politiki idahwitse n'imiyoborere mibi bikomeza kuba imbogamizi zikomeye mu kubyaza umusaruro umutungo w'iki kiyaga. Ikindi ni ibura ry'ikoranabuhanga, kubura ubushobozi bwo gucukura neza no gutunganya umutungo kamere bituma umusaruro uba muto. Ibikorwa remezo nabyo biracyari bike, kuko kubura imihanda myiza, amashanyarazi n'ibindi bikoresho bikomeye bituma ishoramari ridatera imbere. Amahirwe akomeye muri iki kiyaga cya Kivu yo arimo rwose, kuko harimo gaze metani. Ikiyaga cya Kivu gifite ubushobozi bwo gutanga gaze metani butunganya amashanyarazi ku bwinshi, bikaba byagabanya ikibazo cy'ingufu mu bihugu byombi, yaba u Rwanda na RDC. Ikindi ni amabuye y'agaciro arimo colta, cobalt na tungsten, biri mu mafaranga yinjira menshi cyane, byifashishwa cyane mu ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa, mudasobwa, imodoka z'amashanyarazi n'ibindi bikoresho. Amafi n'ubukerarugendo nabyo ni ibindi bintu byazana gatubutse hagati y'u Rwanda na RDC. Amafi yihariye mu kiyaga cya Kivu ndetse n'ubwiza bw'akarere byatanga amahirwe mu bukerarugendo, bigatanga n'inyungu ku baturage. Ikiyaga cya Kivu ni umutungo w'ingenzi cyane mu bukungu bwa RDC n'u Rwanda. Gusa kugira ngo ibihugu byombi bibashe kubyaza umusaruro aya mahirwe, hakenewe gukemura ibibazo bya politike, ikoranabuhanga n'iby'umutekano n'imiyoborere. Ubufatanye by'ibi bihugu byombi n'ishoramari rikwiye nibyo bizatanga umusaruro ukomeye uzafasha abaturage n'akarere muri rusange. Ikiyaga cya Kivu kiri ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gikunze kuvugwaho kuba cyihishemo umutungo kamere uremereye, harimo gaze metani, colta, cobalt n'amafi yihariye nk'uko nabikubwiye haruguru, byose bikurura ba mukerarugendo. Ariko se ni bande bungukira mu mutungo wacyo? Kuko abaturage bacyo bakirwana no kubaho. Impamvu nyinshi zigaragaza ibyiza byacyo bigwa mu biganza by'abandi. Reka uyu munsi mu kiganiro cya none twivugire ku bintu byinshi biri mu kiyaga cya Kivu byakabaye bibyaza umusaruro n'ibihugu bya Kongo ndetse we n'u Rwanda. Abaturage babyo bakaba babayeho neza cyane, ariko nyine bikaba bidakoreshwa.
ubundi mbere y'uko tunabivugaho inyungu zabyo zijya mu maboko y'abandi. Abambere ni kompanyi mpuzamahanga, abafite imari n'ikoranabuhanga. Kompanyi zikomeye mpuzamahanga nyine multinational companies nizo zungukira cyane mu mutungo w'ikiyaga cya Kivu. Izi sosiyete ziba zifite ubumenyi buhanitse mu bucuruzi n'icukura ry'amabuye y'agaciro, ikoranabuhanga ryo gukora gaze metane munsi y'ikiyaga, imari ihagije yo gushora mu mishinga minini. Urugero ni sosiyete yitwa Counter Global yakoranye n'u Rwanda mu mishinga ya Kivu Watt, nubwo uyu mushinga wafashije kubona amashanyarazi inyungu nini zagarukiye mu bikorwa by'abikorera b'abanyamahanga bitari abaturage ba leta ubwazo. Icya kabiri ngo ni abanyapolitike n'abayobozi b'ingabo za leta nabo bungukira cyane mu kiyaga cya Kivu aho kuba abaturage bayoboye. Bamwe mu banyapolitike n'abafite imyanya ikomeye muri leta by'umwihariko RDC bashinjwa gusinyira amasezerano y'inyungu zabo bwite, kwakira ruswa iva mu masosiyete mpuzamahanga, gufasha abakiriya b'abanyamahanga kugira ku mutungo kamere w'igihugu mu gihe abaturage babura amazi meza, amashanyarazi cyangwa uburezi bufite ireme. Bamwe mu bayobozi baba bafite imigabane mu masosiyete yinjiza akayabo binyuze mu kiyaga cya Kivu. Cya gatatu ni isoko mpuzamahanga ry'ikoranabuhanga, ibyifashishwa mu gukora telefone, mudasobwa, imodoka z'amashanyarazi hari byo korutana cobalt bituruka hafi y'ikiyaga cya Kivu. Nubwo rero ibi bihugu byombi u Rwanda na RDC bifite ubutunzi bukomeye, iyo miti y'itumanaho n'inganda zayo ziri mu Bushinwa, Amerika, Korea no mu Burayi. Yamabuye yacukuwe ahita ajyanwa cyane mu mahanga akanahatunganyirizwa, igiciro cyayo kiri ku inshuro nyinshi, ariko igihugu cy'inkomoko kigahabwa make cyane. Abaturage baruhira amabuye ariko nyine ntibagirweho n'inyungu. Abandi bantu bungukiramo ni imiryango mpuzamahanga y'iterambere n'ibidukikije. Hari imiryango itegamiye kuri leta n'imishinga mpuzamahanga ikorera mu kiyaga cya Kivu mu bikorwa byo kurengera ibidukikije cyangwa gutanga iterambere. Nubwo rero ifite uruhare runini, rimwe na rimwe iyi miryango yinjiza amafaranga menshi kurusha icyo igeza ku baturage. Imishinga yayo ikorera hanze y'ukuri kw'ibikenewe ku baturage. Ibiryo, amahugurwa cyangwa ibikoresho bitangwa bigarukira mu bubiko aho gufasha abashonje n'abashomeri. Noneho reka turebe ingaruka ku baturage bo mu Rwanda na RDC kuba batungukira muri izi nyungu. Nubwo iki kiyaga kiri mu bihugu byombi, abaturage bayo ntibumva neza ko ari bo ba nyiri inyungu. Abenshi baracyacana buji n'urumuri rw'agatodowa, amashanyarazi avamo atagerera ku miryango myinshi. Amafi n'ibikomoka mu kiyaga bihenze ku isoko abaturage ku buryo batabasha no kubigura. None kuki RDC n'u Rwanda bo batungukira mu mutungo wabo? Icyambere kibitera ni umutekano muke. Mu burasirazuba bwa Kongo imitwe yitwaje intwaro yangiza ibikorwa by'iterambere, ikabuza abashomeri gukorera mu mahoro. Icya kabiri ni ruswa. Hari abayobozi bashyira imbere inyungu zabo bwite imbere y'inyungu za rubanda bayoboye. Amasoko atangwa mu buryo butagaragara, imigabane yinjira mu mifuka y'abantu ku giti cyabo. Ikindi cya kabiri ni imiyoborere idahamye. Ibihugu byombi byakomeje kugira ibibazo by'imiyoborere, gutinda gufata ibyemezo cyangwa se gusinyira amasezerano ahombye igihugu, by'umwihariko RDC. Ikindi ni ibura ry'ishoramari rishingiye imbere mu gihugu. Nta bushobozi buhagije mu gucukura mu nganda zitunganya umutungo cyangwa se mu mikorere y'ikoranabuhanga rituma ibihugu bibyaza umusaruro umutungo wabyo. Igisubizo rero ni uguhindura politiki no kwisuganya kw'akarere. Ibihugu byombi bikwiye gusuzuma amasezerano yose yagiye asinywa ku mutungo w'ikiyaga cya Kivu, gushyiraho urwego rwigenga rucunga gaze, amafi n'amabuye y'agaciro, guteza imbere ishoramari rishingiye imbere mu gihugu, kwigisha abaturage kugira uruhare mu igenamigambi n'igenzura ry'umutungo wabo. Ikiyaga cya Kivu ni nk'umutima utera w'akarere ka Kivu, ariko amaraso asohokera hanze. Abaturage b'akarere ntibarungukira uko bikwiye ku mutungo wabo. Icyo bisaba ni imiyoborere myiza, ubufatanye bw'ibihugu, kurwanya ruswa n'ishoramari rishingiye ku baturage ubwabo. Ikiyaga cya Kivu kiri ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ni kimwe mu biyaga by'akataraboneka ku isi kubera umutungo kamere ukibitsemo n'amahirwe menshi y'iterambere. Uretse kuba ari isoko y'amafi meza kandi menshi, kikaba n'ikiyaga gifite umutungo mwinshi w'iby'ingenzi byihishe, harimo gaze metani n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bitatse ubukungu bw'akarere. Reka turebere hamwe ibintu 10 by'ingenzi byihishe muri iki kiyaga bifite ubushobozi bwo kuzamura ubukungu bw'ibihugu byombi. Icyambere ni gaze metani. Ikiyaga cya Kivu gifite ubushobozi budasanzwe bwo kubika gaze metani nyinshi mu mazi yacyo, ari nayo gaze ikoreshwa mu gukora ingufu z'amashanyarazi. Mu myaka yashize abashakashatsi bamaze gutangaza imishinga yo gucukura no gukoresha gaze metani mu buryo burambye. Ibi bikaba bizafasha cyane mu gukemura ikibazo cy'ingufu z'amashanyarazi muri RDC n'u Rwanda. Gutunganya neza iyi gaze bizatanga ingufu zihagije zo kwifashisha mu nganda, ubuhinzi n'iterambere rusange. Icya kabiri ni amafi yihariye. Amafi yo mu kiyaga cya Kivu afitiye akamaro gakomeye
bikomeye ubukungu bw'akarere. Aha rero niho hari ubwoko bw'amafi atandukanye cyane, hari n'aya kimeze n'ayasanzwe aboneka mu masoko y'uburobyi mpuzamahanga. Kubungabunga no guteza imbere uburobyi bwo mu kiyaga cya Kivu bizatanga akazi ku baturage benshi, bityo bizamura imibereho yabo kandi bikungura igihugu binyuze mu bucuruzi bw'amafi. Icya gatatu ni ibidukikije by'umwimerere n'ubukerarugendo. Ikiyaga cya Kivu gifite ibidukikije byihariye, harimo ibimera n'inyamaswa zidasanzwe. Ibi rero bigatuma kiba ahantu hihariye ho gusura ku rwego rw'ubukerarugendo, aho kuba aho ubukerarugendo bushobora kuza kwishimira ubwiza bw'ako karere. Guteza imbere ubukerarugendo mu buryo burambye bizazana amikoro menshi ku baturage ndetse yewe no guteza imbere ibikorwa remezo. Icya kane ni amabuye y'agaciro n'ibyuma bitandukanye. Muri iki kiyaga cya Kivu harakikijwe n'amabuye y'agaciro nka colta, cobalt na zahabu gold, byose bifite agaciro gakomeye ku isoko mpuzamahanga. Aya mabuye akoreshwa cyane mu ikoranabuhanga rigezweho nk'imodoka zikoresha amashanyarazi, telefone na mudasobwa. Gukoresha neza aya mabuye bitabaye imiyoborere mibi cyangwa ruswa bizateza imbere inganda z'iki gihugu, bikazana n'ishoramari n'imirimo ku baturage. Icya gatanu ni amazi y'umugezi wa Kivu ndetse na Rusizi. Umugezi Rusizi ukomoka mu kiyaga cya Kivu ni isoko y'amazi meza kandi afite akamaro kanini mu buhinzi, gutunganya inganda n'ibindi. Aya mazi kandi akaba akoreshwa mu kubyaza amashanyarazi, hydroelectric power, bikaba intwari ikomeye mu guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ingufu mu karere. Icya gatandatu ni ubucukuzi bwa phosphate. Ikiyaga cya Kivu gifite ububiko bunini bwa phosphate, ifumbire y'ingenzi cyane mu buhinzi. Kubona phosphate bihagije bituma igihugu gishobora guteza imbere ubuhinzi bugezweho, bigatuma haboneka umusaruro mwinshi, bityo bigatuma igihugu kikura mu bukene buturuka mu kubona ibiribwa bike, nubwo byose nyine bidakurikizwa kubera nyine ubushobozi bukiri buke. Umwanya wa karindwi turasanga ibiti byo mu kiyaga cya Kivu, biodiversity. Ibi biti rero bikikije ikiyaga cya Kivu, nakubwira ko iki kiyaga gifite ubwoko bw'ibiti byinshi by'ibimera n'ibiti bitandukanye byifashishwa mu bucuruzi bw'imiti gakondo, ibikoresho byubaka ndetse n'ibindi bikoresho bya buri munsi. Gukoresha neza ubu butunzi bw'ibiti bishobora guteza imbere ubuhinzi bw'ibimera n'ubworozi, bikanatanga umusaruro ku isoko mpuzamahanga. Icya munani ni ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Akarere ka Kivu karimo amateka yihariye ndetse n'umuco ukungahaye. Guteza imbere ubukerarugendo bushingiye kuri ibi bizatuma abakerarugendo baza kumenya byinshi ku mateka n'umuco w'akarere, bityo bigashyira amafaranga mu bukungu bw'akarere nyine. Ku mwanya wa 9 turasanga imikoranire n'ibihugu mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Ikiyaga cya Kivu gihuza RDC n'u Rwanda, kikaba byakorohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Guteza imbere imikoranire y'ibi bihugu byombi mu bucuruzi bizafasha kongera ishoramari mu korohereza abaturage kubona ibicuruzwa. Umwanya wa 10 turasanga ubworozi bw'inyamaswa zo mu mazi. Ubworozi bw'amafi n'inyamaswa zo mu mazi mu kiyaga cya Kivu bufite ubushobozi bwo kongera umusaruro, ibi bikaba byakongera ibiribwa bihagije ku isoko ndetse bikanatanga akazi ku bantu benshi. Ikiyaga cya Kivu rero nakubwira ko ari umutungo w'ingenzi cyane mu bukungu bwa RDC n'u Rwanda. Gutunganya neza umutungo, imbaraga mu bucuruzi no mu ishoramari bizafasha ibihugu byombi mu kuzamura imibereho y'abaturage babyo no gushora imari no gutera imbere mu buryo burambye. Impamvu zituma RDC n'u Rwanda batabyaza umusaruro aya mahirwe y'ikiyaga cya Kivu zo ni nyinshi. Ikiyaga cya Kivu ni umutungo w'agaciro gakomeye ku bihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ukaba ukungahaye ku gasozi k'amafi meza, gaze metani, amabuye y'agaciro nk'uko nabikubwiye, ndetse n'ibindi byinshi bishobora guteza imbere ubukungu bw'akarere. Nyamara nubwo aya mahirwe ari menshi, ntibiri kugerwaho uko bikwiye kubera impamvu zitandukanye. Icya mbere nakubwiye ko ari ibibazo by'umutekano bikomeye, aho akarere ka Kivu kagiye kagaragaramo umutekano muke kubera intambara z'amoko n'imirwano y'abitwaje intwaro. Iyi mitwe rero yitwaje intwaro ifite ingaruka mbi ku ishoramari no ku bikorwa by'ubucuruzi bw'ubuhinzi. Nubwo rero bitera ubwoba n'abashoramari ndetse bikarangiza n'ibikorwa remezo, umutekano muke ubangamira cyane ishoramari rikeneye igihe kirekire cyo gutegurwa no gushyira mu bikorwa. Kubona amahoro arambye bituma ibikorwa byinshi by'ubukungu bidindira. Ibihugu rero byombi icyo bikwiye gukora ni uko kugira ngo RDC n'u Rwanda bibashe kubyaza umusaruro amahirwe y'ikiyaga cya Kivu, hakenewe gushyiraho umutekano urambye mu karere ka Kivu no gukumira imitwe yitwaje intwaro. Ikindi ni ugukora imiyoborere myiza, kurwanya ruswa no guteza imbere politiki zifasha ubucuruzi n'ishoramari. Ikindi ni ukongera ubushobozi mu ikoranabuhanga no kwigisha abakozi b'ingeri zose. Ikindi ni ugushora imari mu bikorwa remezo birimo imihanda, amashanyarazi n'inganda. Ikindi ni ukubungabunga ibidukikije no gushyiraho amategeko ahamye arengera umutungo kamere. Ikindi ni ukongera imikoranire hagati ya RDC n'u Rwanda mu gucunga umutungo w'ikiyaga cya Kivu no kugabana inyungu. Ikindi ni ugukora ubukangurambaga bwo gushishikariza abashoramari b'imbere mu gihugu no hanze yacyo gushora imari. Icyanyuma ni ugushyiraho amategeko yorohereza ubucuruzi n'ishoramari kandi acunga neza imisoro. Nuko nsoje rero, nkunda uburyo mukomeza kudushyigikira mu biganiro byacu. Icyo nzi neza nuko utazigira wicuza kuba warakoze subscribe hano.